Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković i dobrodošli u serijal o čvorovima. U ovom videu ćemo govoriti o pakovanju žarije i kanapa. Bitno je kako se pakuju žarije ili kako pakujete svoje kanape za bushcraft. Kod užeta i zbog njegovog održavanja i pravilnog skladištenja, a također je dobra stvar ako ga pravilno spakujete da možete vrlo lako da izvlačite iz sredine koliko vam je potrebno bez da se cijela ova gomila rasturi. Isto tako i kanap kada vam je potreban možete da izvlačite koliko god vam je potrebno bez da se rasturi cijela gomila. Kada se pakuje uže u alpinizmu i planinarstvu, u speleologiji, koja je već disciplina, koristi u žariju, ono što prvo treba da se uradi jeste da se uže premota kako bi bilo lakše pakovati ga. Znači sa jednog kraja ga provučete kroz ruke potpuno na drugi, tako neće doći do ovoga umrsivanja kasnije kada krenete zapravo da ga pakujete. Kada počnete sa pakovanjem užeta, postoji nekoliko načina na koji to možete da uradite. Jedan je preko vrata, tako što držite kraj užeta u jednoj ruci, kroz palac druge ruke prolazi, razvučete uže preko svojih leđa za celu širinu ruku. Zatim hvatam ovaj slobodan kraj, razvlačim ponovo i spuštam na svoja leđa. Sada ponovo menjam ruku, sa palcem hvatam uže, razvlačim rastežaj cijelu družinu svojih ruku. Hvatam ponovo desnom, hvatam levom, desna, leva i tako ponavljam dok ne spakujem cijelo uže. Ovo je vodičko uže na 30 metara i dijametar je 8 mm, tako da je prilično lagano za rad. Kada sam završio, uže predvojim, a zatim jedan slobodan kraj iskoristim da obmotam oko cijelog užeta. Evo ga. I sada kroz ovu omču ovdje, kroz ovu rupu, provučem duplo, prebacim preko svega i ovaj ovdje patrljak zategnem. Sada je uže spakovano i može da se okači na zid ili da se transportuje u torbi. Kada treba transportujete uže na terenu, a nemate mjesta u rancu ili uopšte nemate ranac, možete da primijenite sličan način vezivanja, odnosno pakovanja, s tim što sam sad ostavio dva slobodna kraja, ali sam isto obmontao par puta okolo, provlačim ponovo kroz ovu rupu i prebacujem preko, kao što smo rekli malo pre. I sad samo da bi ovo bilo zgodnije ću provući još jednom i ovaj deo ide na leđa. Ova dva dela su kao na ramenice, obavim preko užeta da ono ne bi mlatilo svuda naokolo i ovaj deo bi sada trebalo vezati, što možete da uradite sa ambulantnim čvorom. Ovaj višak kako vam je ostao, nije bitno, bilo gdje ga obmotate oko sebe i vežete da ne mlati. Drugi način za pakovanje je preko ruke, gdje pustim
slobodan jedan kraj koliko želim da mi bude dugačko uže kad se spakuje, a onda drugi preklapam sa ove strane, a onda preklapam sa druge strane. Jednom sa ove, jednom sa druge, jednom sa ove, jednom sa druge. S tim što bi mi ovo sad bilo predugačko da spakujem u vrećicu koja je namijenjena za ovo uže, tako da u ovom slučaju ću da premerim koliki da bude slobodan kraj kako bi uže moglo da stane u vreću. Ovdje će sad biti malo nezgodnije pakovati na ovako malo, ali je izvodljivo. Znači, jedna strana, druga strana i trudite se svaki put da koristite istu količinu užeta kako bi sve bilo jednako spakovano. Kada je uže skoro spakovano, ponovo ide isti sistem gdje obmotamo nekoliko puta oko svega i na kraju provlačimo kroz rupu preko i ovdje se zategne, tako da je fino spakovano da može da stane u svoju torbicu. Kada je u pitanju pakovanje ovako tankog kanapa, onda koristimo šaku da preko nje pakujemo. Tako što započinjemo tako što uhvatimo kanap između palca i kažiprsta i onda ide oko malog prsta, zatim ukršta iza palca. Sad ovo drži onaj početnu nit, opet iza malog prsta, a oko palca i pravimo osmicu. Oko palca, oko malog prsta pravi se osmica. I tako dok ne smotamo skoro ceo kanap. Na kraju ovo se sve skida sa palca i malog prsta i ponovo imamo isti princip gdje se obavija ovaj kraj oko svega. I za kraj ponovo mogu da iskoristim isti princip kao kod velikog kanapa, da provučem kroz i da obuhvatim sve ovo preko da bi držalo da se ne odveže. Evo ga. Spremno za skladištenje, transport i narednu upotrebu. Eto par korisnih i praktičnih načina kako možete da spakujete svoj kanap ili uže. Hvala puno na pažnji koju mi pružate gledajući moje snimke. Za dodatnu podršku zapratite moj kanal, a snimke lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.